Otara maile mangile mamalu, uwailo aile vani monimo, Manurewa mamana leatu, sililo na poto, epale amio anagaluena, silila matautia, leala leaute siga siga aio na luma, mono na dia.
is exalted in the heavens, exalted in the earth. Hallelujah. Oh Lord,
Let's all stand. Let's all party, let's all nail yafi. Hallelujah. Leaupepe Leaupepe. Revival is coming into this island. Alofa alofa liso so na utafa. Fa Iesu tala manaya. Fa maloya. Come on, parents. Alofa alofa. Tulo no foa. Revival.
Somebody shout praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Oute fatalofa tunei tula fiafi tula ngaloia. Pa ia tatu falelima sunga ifafenga faltua. To ina faltua fape ia te akono. Lava Lord tatu maftanga ni fiafi fatalofa atu. Tuafa man malo Iesu Kristo. Aile mataina tatu maftanga ni fiafi. Mai salamu e salamu sutolu. Alona fa upetolu. Psalms 113 verse 3. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Ole aili mai so far. If filo if pitoa suafo le tua soifua. Ladies and gentlemen, servants of the Most High God, let's honor the banners, the name of our Lord, God Almighty, the God of the universe. He's the Lord of Lords. Saune faul falelangang pa iyo le tua. O iyo le au le kalesi o taitaisi. O iyo manuia le sauni. Benaroloto.
Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way You're to all I bring want. me back to you. Lift up your hands. Hallelujah. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, we acknowledge your presence, your power, your knowledge. We welcome you. We recognize you in this place. Dio mamalu. Dio mamalu sa utonga mato te vivino of you. Mato wala mayo sa nakapala without. In the mighty name of Jesus. We welcome you, Holy Spirit. We welcome your joy, your power. Dio maya nefia. Dio maya tala toka te vivino of you. Oe Manurewa de Exalted. Oe Auckland de Exalted. Hallelujah, Jesus. We welcome you. Welcome you. And we thank you for your presence with us tonight. Thank you for your presence with us tonight. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father. Shararayasha. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Welcome you and acknowledge you are here. Your power, your presence, your Holy Spirit. Hallelujah. Lift up your voice. Lift up your hands. You're all I want. Hallelujah. Lift up your voice and sing. You're all I want. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sauni le alanga la Opetaia fiafina le tua.
Ia mana tua le ngalelei o le tua ilo soifua malongola. Leo mo fai ona tamau ala whamanuianga o le ola e whamavau. O ta pena masaunia e le atua mo i tātou. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you paid, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the veil Peace has washed me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Seated on the throne. Round you now with every crown. You reign Saudia langana whastai le tua. Langana whastai le whiawhinia i le tua. Aua nei ngalo le alofa o le tua ia te oe. Aua nei ngalo ia te oe. Le anga le lei o le tua wala mea iai le soifua malawola. Hallelujah. Whawhetai tama, whawhetai Iesu Keriso, whawhetai anganga paia. I loa mana ia ino mātou tangata wai to tofi mai wala aua i mātou tono lo wa inga. Wa mea i mātou mau whanau wa mea oe malo mātou atua. O le mātou te vivi ai ma whawhetai a oe lo mātou atua. Awa le lei oe, me whamaoni oe, sili sili lo alofa i lau whanau. Whawhetai tele nganga paia lau sosoani o lau taitainga lo mātou ola. Ia whamanuina oe nganga paia whawhetai Iesu Keriso. Lo toto wa mātou maangalo ai, wa mātou ola ai, wa mātou mautino ai le ola e whamavau. Mātou te whape atu Iesu bi ia la wafio e whamavau. Awa ele lei oe lo mātou atua. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worthy is the Lamb seated on the throne. Round you now with every crown. You reign victorious. See how you are lo atua mai pasa. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the We fale o tele o lo pati lo atua. Hallelujah. E kalesia foi mai le fionga le atua ia ala langa i le atua le la Leauma. O mea umma fai mana vai vivi i le atua. Everybody shout hallelujah.
Everybody shout, praise the Lord. Tauni le vivi le tua le fiafine ya Ahuna. Ele aya se tu sama le tua lo ta wona ya hallelujah. Ahuna yetwana ni Jesu. Ahuna yetwana na ye. 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 Akeko opana ni Jesu. Akeko opana na ye. Akeko opana ni Jesu. Akeko opana na Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one Akeko opana na Jesu. Akeko opana na ye. Akeko opana na Jesu. Akeko opana na ye. Holy, 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 Mamukana, Yesu, Leaise tu sama ya. Leaise tu sama Yesu. Leaise tu sama Yesu. Leaise tu sama Yesu. Leaise tu sama Yesu. Hallelujah. Tamilo, tamilo, leastas leas. Tutilo, tutilo, leastas leas. Saili, saili, leastas leas. Leaise. Tamilo, tamilo. Tamilo, tamilo, leastas leas. Tutilo, tutilo, leastas leas. Saili, saili, leastas. Saunie pati letua. Tu sama ya. But no. Pati letale. Hallelujah. Tamilo, tamilo. Tamilo, tamilo, leastas leas. Tutilo, tutilo, leastas leas. Saili, saili, leastas leas. Leaise tu sama ya. Leaise tu sama Yesu. Leaise tu sama ya. Leaise tu sama Yesu. Leaise tu sama. Tamilo, 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 leastas leas. Tutilo, tutilo, leastas leas. Saili, saili, leastas leas. Leaise tu sama ya. But no. Pati letale la watua. Leaupepe. Leaupepe, pese. Leaupepe. Pese masiva. Vale na nasiti. Pese. Leaupepe, pese. Leaupepe. Pese masiva. Vale na pese na watua. Leaupepe, pese. Pese masiva. Vale na nasiti. Pati. Ona pati ya letua. But. Pese mai, siva mai sema. Luma pese mai, siva mai sema. Malolo topa petai. Pati mai oso mai, nalo mai ata. Via lota toma tai. Leli yomi le tupu otupu. Lohi fauna lo puluba. Alefu mai omeka. Pako osana. Yesu keriso yelava.
The presence of the Lord is here. Come on, church. Our God is here. Hallelujah. Praise you, Lord. Jesus. You're awesome in this place. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. Feel it in the atmosphere. The presence of the Lord is here. Oh, the presence of the Lord is here. Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. I feel it in the atmosphere. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. The power of the Lord is here. The power of the Lord is here. I feel it in the atmosphere.
of the Lord, and I'm gonna get my blessings right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessings right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessings right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessings right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessings right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessings right now. I can feel the presence of the Lord, and I'm gonna get my blessings right now. The presence of the Lord is here. Hallelujah. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. You are worthy to be praised, Jesus. There is none like you, Lord. I call you holy. I call you faithful, righteous, awesome God, loving God. We worship you. We adore you, Lord. I call you holy. Hallelujah. Your name is holy. You are so holy to me. I call you holy. Your name is holy. Holy you are, and holy you'll be. I call you holy. Your name is holy. You are so holy to me. I call you holy. Your name is holy. Holy you are, and holy you'll be. I call you righteous. Your name is righteous. You are so righteous to me. I call you righteous. Your name is righteous. Righteous you are, and righteous you'll be. I call you awesome. Your name is awesome. You are so awesome to me. I call you awesome. Your name is awesome. Awesome you are, and awesome you'll be. I call you faithful. Your name is faithful. You are so faithful to me. I call you faithful. Your name is faithful. Faithful you are, and faithful you'll be. I call you healer. Your name is healer. You are the healer to me. I call you healer. Your name is healer. You are the I call you Savior. Your name is Savior. You are the Savior to me. I call you Savior. Your name is Savior. Savior you are, and Savior you'll be. I call you all that. Your name is all that. You have been all that to me. I call you all that. Your name is all that. You
Glorify your name. Hallelujah. 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 Silly, silly, eseoe. Mamalu Empire, Elo Matawa Tua. Etatawia Teoele Vira. Ole Tupua Tupule Dioli. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Glorify your name, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Silly, silly. In all of you, we worship and stand amazed at your great love. We're changed from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence
Hallelujah. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Ete la eile viinga, ete afio le viinga, ete pale le viinga, e pulu oe le tua le viinga, oe o le tua e totu tuli ai tuli mai uma, e ifoi ai a tua uma, tupu uma manu uma lava, matau te whape atu e paia oe le tua moni e totasi, o le na whai le langi, le lalo langi ma lalo ifo le lalo langi, o lo upale lea, o lo la ei lea lo matua tua, matou te whala ei ai oe le fiafine, o le viinga, o le whamanu, o le whanetanga ma le whawhetai, ei laua fio e whamamau lava lo matua tua, whamanuia le tapoinga la whanau, whamia seo asia le mei manu, whamia e o oi la viinga, o no lo suafa Iesu. Amen. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Tufatasio au avese pati tele ai le tua. Tufatasio au. Ele lava. Fa popo fa tele. I pati pea. Ia matua I sili o na whapale ina oi. I le langi o langi. O le lalo langi. Ma le atu lau e whavavau. Ona o Iesu. Amene mamene. Ia, ona sai mai pēr mamalu le tua. Amene. Tatu atu e te talo mo le mamalu. O lo a ngai mai le mamalu le tua. O le mamalu lea, e le o le presence. E le o le anointing tatu masani ai. Ai o le mamalu le o le tua inga tete ai. E o I maunga au vai, maunga o le ele. E pupuna ai le sami. Amene. O le mamalu le na le mawhai ai e le nuo Israelu o na tutu. A o afio ifo le tua I lunga o le maunga e fia tala noa ia I la tau le maunga o Sinai. Le na hole atua I mose whape atu wha mole. Se ua lava oe ma le atua e te lua tala noa. Ona e tau mai le ia mātou. Ai a whai e fio mai whape nei le atua e tala noa ma ia mātou te whano ai. O te whai atua I ele mamalu tele o le atua laianga I mai e le I tilo I mata. E le I langona ina fo I le lalolangi. Mai le ise toi so na tu I le matau tia o le mamalu o le atua laianga I mai. Let's all stand. Tato tulai mai. Tato pepese le pese o saunia la pepese. Ona tato ta talo lole le mamalu le tua. O le tatalo a wina mai. Tato walau le tua a wina mai lona mamalu I le lalolangi. Se iona whamamaina le lalolangi. E atili ta pena I le kalesia. Mo le sitianga. Amene. Lele ua papare kaua I all Middle East. Hey, Jess, wake up. Call on God to send His glory. Fire.
mai lo mamalu. Au winda mai lo mamalu. Lea li ie lo mātou atua. O le pule le langi ma le lalolangi. E ngā tete fo ina no ifo le lalolangi. I Leauma malu ma lo sirisiri ese. O mātou wala au le afiafi le nei. Au winda mai Leauma malu i le lalolangi. Sai e lulu ina le lalolangi. Sai e lulu ina mauma. Matu mauma. Lulu ina le lauele. Lulu ina tangata o Leauma. Lulu ina taitaia malo. Lulu ina elie maloma. Oli sili. O vai pule. E ola vai tangata nu. Lulu ina. A wina mai lo malu. Sai e lulu ina. Lea uma e wafai o lulu ina. Ina e loa ni lalolangi. Ei ai na tua. Ei ai na tua. Ei ai na tua. E na tua nei foia. It is what for Iesu. Send your glory, Lord. Send your glory, Lord. Send your glory, Lord. Into the world. In Jesus' name. Hallelujah. Ave sau pate via ile tua tatua lala mai. Talo la ia ile tua lo fio ile menei. Si lunga lo ao tau matau. Talo ilo tua lo fio ile menei. Ta pena lo loto i te faitaulanga ile tua ile fiafi ile nei. Amene. Mai le fionga paia le tua a sau le fale o le tua sau mase me u mai lo lima. E te ave i le tua. Ar tu se fata o to ilo mtau petolu. O lo tala noa i le fionga le tua whamaia e ava i le tua ilo oa ma le wha polo polo me uma e te maua. Whamaia e awala i lea tua i lau oa, o na talaia lea tua pia mo oi. E le ngata i manuia o le tino a manuia wha lea nganga. Le hanga o le tupele te foa i le fiafi le nei, whamai talan tu spaia a e wha su i se nganga, o na wha su ina lea o e lea tua oi. O le me wha tino i le ngā ruenga lea tua. A ola la se nganga i lau foa. Ona i loa le whamanuia le tua i ati o le fiafire. Ta pena lo loto e whai lau whai ma le loto fia. A whape te pai atu o luas fulu mena e mai lunga a mai lo le nga. Te ua latu e o milalo e mai sene. Amene. Ia e ta pena lau i le fiafire.
tau matau luma nei. Sau lia le talo mo le tātou fua. Ta maua siti ai luma o lau fio le fua ia lau whanau. Whaia mai le malie antoa o mātulota. Talo ta mase i e whapaia ma e whamanuia le antua le fua i o whaia. Whapena fo i ona e whamanuia i lau whanau. E tusa ma le fua i wala tu whati. Ono lo suafa Iesu lo matu wali ima lo matu wala i malo wala au maole atua. Amen. Amen. Ia le atua fatalo fatu le tato maftanga song tu le fiafi sunga fafi ngainga mo to falitua ya mesele ia la silasi so fa inga fa lango ya mo to falitua ya kono mo falitua mo le pa ia il tato maftanga ma lore so fo manuia ia le atua faftaiwa ma wale nei ava noa tato felo ai. Ya me tele faliwe Leaupepe fai neipa. It's nice to see you. Dai foi o tato mafuta. Nei mafutanga. Fa malulu watu ole mo ole tato fale. Ya tal sangatu isunga fa fenga suma Leauma. Ja. Amole mole ana fale tua su mai Leauma ni. Ja, fatalo fai Leaupepe fai neipa. Ja, fa penga me tato titi amo stato fa la po. Ja, le la wa no isi no foi i ja. So mai le Leauma tato pa enga le no foi. Ja, fai no molo. Fapitoa se fatalo fa sunga fa venga ya Leauma le faltua alang mamau mai Utah akavia le tua so ya Leauma le fa sinia tato kalesia Utah aftai le tua wa le fe loinga mamau le mena Iesu mai ai ya masio faltua ya na yo walo alor so ifo manuia fa aftai. Ya to avelo so taulanga pati le tua. Ai le I tu ina tu le avoi sunga I fa malaki mo le upo le tua. O le atua le fa fitai tato maftanga o to lango I se manatu foi ma se ofuanga sa fai sunga I fa o langi. Ya mo nei fa mo ele fa fitai lo to lango fa fitai tato ma popo e kalesia fiti Otara na amata ile Friday ya fa pena fo ia Papakura ile asto nai ya le futa tuto e mafuta le ne yaso ia le anga le leo le atua. Amen. Ya fa talo fa so tu talo fa ila ne fa talo fa so tu sauni le lo loto fiafina ile upo le tua. So se tangata e sau e fia ai. Mauti noa e alu le fale wa maona. Ai e sau e te le fia ai. E te toe alu wa ngau I le fale. E fia fili nei. Sau ni lala au nei. Moli mai le upo le atua mo tato. Te tali tono fo yo le fia fina I pa I ai le atua I ato oe. So se mea wa leva na isa mili I te. Mele tvala watu tato tu mai mai tu mai tasima ni si le uli mele tu mai fatu tama sa uni talia la ready to receive your word tonight. Tamata ile fatava Talai mai le silo mai le tua. I need you to speak to us. Ai la wa wa
ata. A oe te wha atoa. Oe te wha mamana inga. Looking back over my life, and I see how far God's brought me. So I'll never go back anymore. I've been discouraged along the way, but He's been faithful. So I'll never go back anymore. Pena matu loto i le fiafi. Matu te whalongo i lo whetalai mai. Ai e whanganuina lo lava swafa lo matu atua. Ona o Iesu. Amene. Liure si tu whatalo whalis tangata nai te lua so. Whail tangata na nai e au por pesele na usandei. Tātou te le te fia foi le mena tātou o mai ai le lalolangi. Amene, mai bol peselea, toi mana tua aso ia, e matautia ia aso le leanga. Amene, amene, e feololo foi lo leanga, ista mai leanga o le vahenga leia, ai mana ia o bol pesela. My Lord, I will never, never, ever go back again. That life. That stinky life, Leolanga le manaia, ai whaftai le tua lana whaalutanga. All these years and all this time, we know that God is so faithful to us. Te tonu foi wa ta pena oe le tua manaia upole, te tai ne fiafi, saumalo langona fia ai. Ia, e leo au se whailaunga matautia, ia, ai matautia i o le atua. Amen. Whaia le atua se mele leimo oe ne fiafi. Pela i titi, pe te le, a iei se mea te anuma oe. O le tāua le nā. Amen. E lolo nei weekend la toa le safi ngai tātou il tātou conference. Tonight will be the last night. Ia por teimi mulmuli fo nei. Ai muli atu le nganga whaftai, sunga titai, mai se fo ia sunga i whawhia ngai ngau le havanoa. Ia, wa mai au te whamalosi e tātou ne fiafi.
Pōmuni muli o tātou conference about prayers. Talo te tonu, ia, walu nei wikeno tātou whaalongo le tāua. Tāua le nei mea o le tatalo. Tātou whaalongo fo i le tāua la lea ai te tau o na whai. Tātou whaalongo fo i a nafi sunga le whawhenga ngā mosa, he was talking about persistent. O le wha wau, ai saumatu whailaunga nei le tai au, whai mai, o le wha wau. O so wa koru wau fo le longa winga, e le motu, e le uma. Amene. So prayer is something e mga umia e oe. Makua sili ang o mga mia. Whafdai le tua, o te tonu foi. Au noa ma le te talo, whaasino mai le tua, whaamanatu mai le tua ia te oe. Ia. E le lope whawhen whai leo langa. Whainga tāfo ina whailo a inga. Ia, e mai sipo ngā duenga le tua. Ai o te whafdai i tima inga o whaamalosi. Ia o whautuanga. E winga le te talo. Amene. Whai tangata nai tilo so. O le mana iei o le mele te talo. Whai tangata nai tilo so. So prayer, o le matua tele a winga na tatu whaalongo iai. But I want to make it simple. E le whaapela wa whaawhaingo fia ia te oe, i le winga ma le tau o le mele o le talo. But just make it simple. Prayer is talking to God. O lo tala noa le le atua. Amene. O lo tala noa lea, e te avatu i le atua, te ta watu i le atua. E mawhai ona e alala mai le whiawhile nei. Nā iai ale mea nai ta atia i lo loto. Nā iai le mana onga nai a te oe. Nā iai le langona nai walewa nai nofu ma oe. E iei se mea whainga tā i a te oe. O nai whaapea lea. La e sila fia le atua. Ona e toe alu lea, e te leta ua le atua. But prayer is talking to God. O lo tala noa le atua. Ai ia se mea mana o e loa tali, ma loa fine. Ia e sa wafa iatu ia te oe. Dad, mana o le mea lea. Ai o sila whanga le atua i atu oe. E sili atu o na whaia le atua. Mea mana o yelo loto. Amene. When he talked to him, e ke kalangoa aku le akua. Ai le Leauma i whawhonga le atua i atu oe. Why? There's something about you. E alai ona tilo, whawhonga, maunai mai whawhonga le atua i atu oe. Vasily, what is prayer? Prayer is not meditating or thinking, but communicating with God. E ui lama le taua o le meditate. O le meditation la le la ka kua. NDC 579 ia male NAE 740 male QRQ 182 ia ko vave kwa ai leito winga ko ka vale fa mole NDC 579 NAE 740 male QRQ 182 in Jesus name. All I have to tafala family mole. Prayer is not meditating. O le kaua i o le mele o lo meditate. E ke mawhau do loko. Pari ei loa. E sili atu na taua. Lo tau tala i le atua tu lau. Tala noa i le atua. Oh. Ma e kalangoa la i le atua. O mawhau i le atua. It's not thinking. Ai te taua na e ngana i le atua. Connecting with God in words
O lo viso ta yatu le tua I upu tala e te tala noa I le tua. Le fiafil nei. O te tonu tatu whaalongo I tau o le mele o le tatalo. E toi whai fo I al tatu conference I tau sang folk atipi. Ai a whai ele I a whio mai Iesu. E koe whai la. Ai a wha pēr whio mai Iesu e le o tau sang folk. E whai la kako conference I lumo le tua amele. Amele. Wa o lola. Satala noa Iesu ngai whawhenga inga. E te tau mataua le mel nei o te talo. E whaawau pēr lau te talo. Talo sia I o atu tau sanga fau. O lehe ke kakalo pēr. Au te manao e tau I ate oe. E iaile mea e ngatalo malosi. E ngatalo I loa. E ngata mea te mawhaia. E ke vai lo le aso maleta yao e le sau de permitting. A yeile me mawhai o na whaawa wina oe mai ai le pole nei. E o lava I le taimi a whio mai Iesu is praying in the Spirit. So my topic tonight, praying in the Spirit. Pole te talo lea I le nganga. Whamon tatu sutus ya. O le Efeso ale foi upos furval. Ia o tau tatalo I le nganga yasa umalava I tartalonga whaatonga uma. Ia o tau mataala pe I le nei lava mea. Mamatu atau sisi I le whaatonga mo tangata pa ia umalava. Ma le Utah mo moe lon whai pulus food. A o tau Leaupepe le. Ia o tau atia ia te o tau. I lo o tau whaatotua e sili ona pa ia. O le nganga pa ia tau te talo ai. Praying in spirit. Oso ia sa mawhawhau o le te talo I le nganga pa ia. E pe ese lona winga sa ia tea. But I thank God I lona whailoa ia ma whaamalama le iau. I le winga malataua o le te talo I le nganga. I le Ioannes fulono whai pafitu. John 16 verse 7. Te loe lunga I le tatou. Ai o upuia na tau Iesu pol talainga le Iesu va mai o te alu. Ai a wina mai le nganga pa ia. O le taua lao le melea. E le iso ona tu ua tatou e ke viso. Uma ona ta pena le leie Iesu. Lona halu. Ai au mai le me so swani ya te oe. Pa mai Iesu au te alu ai au ina mai. Lona nganga pa ia. Po le nganga pa ia e fe so swani ya te oe. Fautua. E pui oe. E leo ya te oe. E wha mawhana ya te oe. E wha malo sia oe. Ia matai ta ua. Wha mai leo Iesu o te alu. Aua tu te pole. Awina mai lo nganga pa ia. The Holy Spirit is a helper, advocator, intercessor, counselor, strengthener. O menga mai le nganga pa ia. Wa uma ona ta pena polomisia Iesu ya te oe. Famailia lo tala tus pa ia. I le Roma e valu fai pusufa. O I lato uma e tai e le nganga pa ia. O whanau I lato a le atua. O te lola, leu te tala no atu. I le atalii ma le hawhine o le atua. E te taula na e malamalama ma le tahua. O le mele o le praying in the spirit. Po le kakalo I le nganga. Aisea, langa fo I o le atalii ma le hawhine o le atua. Amen. Whaitangata na tiro so. O hau. O le atalii ia po hau o le hawhine le. Whaitangata na tiro so. Ai ha oi. A te jilo iai
Ile winga mal fa winga ina ole fa upunga le praying in the spirit. Ile ngangana eleni. Ile fa winga ina ole upule pray in. Itele una winga by means of, with the help of, by the way of. E ka mai e ke oe o se mea e te tau o na whai e whesoso ani atu po se awala e whaatino ai. Ia tātou lola o le whautua le nganga pa ia ia te oe maa. O le te talo i le nganga pa ia, it's not just words. E le ngā o se upu, po upu tātou te talo ai. Amene, po upu tātou te whaonga ina ai. O leisi kai mea e whaalongo le kakalo le skanga, e makau kia whakai whaalongo ai e isi upu. But it's not about the words. A o le ka ua, it's how we pray. Whawhenga e kalo. Whamelo le tala atu spaya, auto te talo. I auto te talo, i le anganga pa ia. Amele, lono winga, te talo e tu sama le taita inga le anganga pa ia. Aisha, the Holy Spirit, e le mawhai o ngā uma, e uma upu. E uma upu. Ai alu ale anganga pa ia. Amene, amene. Ia I lona le ka ua le mele o le tatalo le ngang pa ia. So what's praying in the spirit? O le ala le talo le ngang pa ia. O le talo le ngang pa ia. O le tatalo le ai mea mai le nganga e tai ai le taimi te tatalo ai. Amene. It involves aligning prayer with God's will. Pole o le avanoa lea e o tutusa ai le finangalo le atua e te tatalo atu ai lo akui le atua because of the Holy Spirit. So when you pray e o ngā tusa lalau tatalo i le mea le tai e ta ua i le nganga pa ia o na whaafonga leo le atua i lau tatalo. Amene. Ele ngata ilea. O le kelo kaimi. Tātou te loto atu I mea le nganga. E ke ngau fo I mea alofa le nganga. Pe o le ngana ese. E iei la le kaimi e whaanga ngana inai o I le ngana ese. Ia po le ngana ese. Ia po le speaking tongue. So most of the time, e whaapea I kako o mea ngā I ka uole te talo I le nganga. Pada te mana o tau ia te oe. O le ka ua ia, when he's speaking tongue, it's something wa mai le nganga pa ia ke oe. Amene. Ai ei loa, e ka ia oe le nganga o le atua. I le mea le ke la ngonga, I le mea le te manatu iai lo loto. Ia ma e muli I le mea o lo finangalo I le ngango le atua. Amen. Amen. Avsa pati mo Iesu. Do we have a time? Yeah. You deliberate, take the clock away, yeah. The aspect of praying in the Spirit. Oisi me ka ua ia e au ngā hai lo te talo I le nganga pa ia. The aspect mua led by the Holy Spirit. Tako whanongo longo I le kele o I tuainga te talo. Mai le tausanga lea I le tausanga le la sau. E te taunga tai tātou I le nganga pa ia. Even we pray, we must lead by the Holy Spirit. Amene. A kai la ka ko la ngang pa ia. Mau ki ngoa e o kwa kausanga lea o lai ke kalo aisa e Leauma.
Amen. Led by the Holy Spirit, o le taʻitaʻia lea e le agaga paia. Nai te sisila iai, e leo se tatalo e tautū ma whaalongolago ia upu. Ai o le tatalo e whaatonu whalau e le agaga paia. Mai whaalongolago I lana fesosoni mai ia e loa tatalo. Amen. Pela o le matua po le tusi lena tatu whaitawina whai mai a outou tatalo I outou tatalo I le anganga. Amen. Is it up there? No. Ia whakaria ko alelunga I ai whalongolo mai. Number 2. Ia in line le lei male finangalo o le atua. Ia onga tusa man finangalo o le atua. O lono winga o lo fisidi atu le atua. Polo te talo atu le tua. Ai fitau I le leile mena te talo ai. Ma le upo le tua. Amene. Langa ye isi kai mi peua kau masaula kalo. Ia elea o ngā ia oile nā mea. Amene. In line le lei ma le upo le tua. Te talo le se fultau sanga. Ia maisa uta vale. E lea o ngale nā mea ia te oe. Amene. Amene. In line le lei I o tutusa ma le upo le atua. Tusai ma le finangalo le atua. Numero 3 is about heartfelt communication. O longa winga au ki kilo I le melea. Praying in the Spirit. E ke la ngonga le pai mai. O le nganga le atua ia te oe. Po le finangalo le atua. E te tau atu I le atua se mea. Ai te la ngona. O lo sila fia le atua. Amene. E sila fia le atua le mea lailo loto. Ona e te talo le I le atua. E la ngona I le atua. Lau te talo. Sau taua nafi e le te talo le tupo hiskia. E na ua tau watu e le perfecta. O le a e oti. Te talo lola I o te maloa. Fai mai na la ngona I le atua. Lana te talo. O la uno ia te oe. When you have the Holy Spirit. God will feel it. Aisha, langa le nganga le tua na te avea. O le nganga le tua e fisotai. O le nganga le tua e malamalama ave lau talo I lumo le tua. Amene. E te alu le tua e tusa malifinangalo le tua. We pray accordingly the word of God. Yeah. Lesibanga na soai. Pray in the Spirit is about intercession. Yeah, pole fautua. Yeah, pole tule I le ba. O leisi tangata malisi tangata. Au te mana o ye loa o le mena le fai le nganga pa ia. When you pray, if sosani le nganga pa ia ia te oe. O le sosani le nganga pa ia. Mai lona faali, malona failoa ia I tātou. O me mawhai o na wha malama I nai oe. O te mla ia I loa me lea. E iai taimi e te tatalo ai. E pise I e te leo malama. Whitamale roma I walu whai pulufuluono. E whapefo I le nganga na fsosoani mai lo tātou vai vai. O wā tātou te le iloa mea tātou te ole atu ai ma le tusa.
e peitai o le anganga e fautua o ia mo i tātou i le oi e le mawhai o na taratalaina. Amene. Aolanga i ke kalo i le kua. E ika mi fo i le pe ke kalo. Ai pia ke le malama le lei menga ke kalo i le kua. Amene. Ai au fo nei te talo. E ile mele le oi. E le malama i se singa mea. Amene. Famai o le oi e le mafata e le fai na fa matala sisi. Amen. But the Holy Spirit understand. E lo le le nganga pa ia mata mati le tua le mea le tatia lo loto. Fa malama ia te oi. The Holy Spirit will intercede between us and God. E fautua ile tua. Amen. E mawhai ngai malama. Ai te talo la ile tua. E uia tātou te le malama isi mea tātou te walau ile tua. Ai wha malama ina I tātou. E le nganga o le tua. Amele. Lesi baanga tāua. Pray in the spirit. O lofi so ta iatu le or connection to tongues. Le la lea pia no tāua ile. O le viua isi kangaka I le mele le praying tongue. Kosa o le kakalo lea I le nganganda isi. Nganganga fo I le manbala mai. Pese longa e wha longa aku lawa ese le nganganga le sau. Wha pele o le talo na I le nganga. Amele. Au isi tangata le viua isi tangata o le talo lea e makua ma rosia. E ke whaalongo aku le leo ka kam kia. Pero oi, kalo la kakala le ngā. Au te mana o I atu oe. Le atua alofa mai. E whafonga le atua lau tala e whai ati ia. Amene. E le na o le se longa I te tau tala lai se ngana ese. Ona whapele wa e te talo I le nganga pa ia. Amene. Amele. Ya bisa patu mo Iesu. Makasih banget Datuk. Ana yo tala se pilen fai lafi. O tou ia ekalesia. Tou anga e talo mo fai fea. E bawai le malosio. Fai fea. Fa malolo I nai lato. Ia toa nei tau sanga. O ka kalo mako I kalisia moa. Ia le aele I le alo vai. Au ke kawakula ia ke oe. It doesn't matter. All I want you to do, pray in spirit. Pray in the spirit. Amen. Awa, wo kei fa mo fa fa. Menga le mama ia isia, ia fa fa. O ko le kakal. Ase mako e kalesia. E kakalo aso. Ia, ai ke wala kwa mo se lunga. Ai mai, tatalo fa au pea. Persistent prayer. O le kakalo lai le nganga. E leo se me foi lele e ke sau nga le loko e fai ai. Amele. Pe nga o le pole asto na I fai meeting. Nga e sau lo e malomanoa. Ngai fa pela ngai ke kakalo le nganga. Amene. Amene. O le kaimi ke kakalo ai. Ia e loa. God is listening. And at the same time, the Holy Spirit is taking you, your words in line malefina ngalo le tua. Amen. So kawala nga. But ole bangamun muli how to pray in the spirit. Fela nga faile bea. Amen. Si no lo limba fa pe ke lo kalo le nga. So se o mai I le tule tangata ia si la ko lima e fo uma fa pe ia.
ole makwa ko kele kanga e ngale le yala le mele pe ande fali. I mean, how to pray in the spirit. Fa pe fair on the talo le nganga. Bomua submit to the Holy Spirit. When you pray, your words ai ye loa e ke fa moe mai fa longo ile nganga pa ia. Submit. Ole tuina tu atolea ile nganga pa ia. Amene ele o upu, ele ole umi, ele ole pupu. Ai ke fa moe ile mea la mai ile nganga pa ia. Ona e tala le ile tua. Tuina tu ato ile nganga pa ia, tatou te ioeina, tatou te le mawhaia se mea, pe au noa ma le mana o le nganga pa ia. Yes. O lau karikongu lea. When we submit to the Holy Spirit, e kei loa, nganga wha leo, ai le se mea ka koke mawhaia. Ngā le nganga pa ia. Amele. O ia lea ngā ke whaia mea ngai kukongo lo loko, e tusa male whina ngalo lea tua. Nā te wha tonu ia te oe le mea ka kaunga whai. Ngā ke avaku ia te oe le tali o lau te talo, e tusa male whina ngalo lea tua. Amele. Ia, whanangolango lea nganga pa ia, kei mi ke kalo ai. Kei mi te wala au ai lea tua. Submit to the Holy Spirit. Amele. O waka ko ke le mawhau lea nganga pa ia. Tu lou lea nganga o lea tua. I tatou whaanoalo, o loa fio lea nganga pa ia. Ele mea nei. Lord Nalua. Focus on the word of God. Tasile me sama mafa ital noa whaifi au. Upo le tua. Praying in the spirit e whaongale upo le tua. Ameni. Sue le upo le tua ina ia i malamalama ile finangalo o le tua. O le finangalo o le tua e te maua ile upo le tua. O le sila kangaka ko anga mai le fonga kalo. Ai makua le fai kaua le upo le tua. Focus on the word of God. Ameni. Ka ua ia le upo le tua. Ta ua lau te talo. I o ngā tusa lau te talo. Ma le afionga le tua. Ameni. A fai e le fai taua lau tuspa ia le telo teimi telo aso. Whako a su e lau tuspa ia. Bea e sau i le lotu. O lau whautuanga le ia te oe. Whai tau lau tuspa ia. Read your Bible. A e kalo lai le nganga. E wha manatu atu ia te oe. E ke whai aku le nganga. Se wha manatu ma le melea. A wha mele ngang pa ia. E wha mangako ako le masau menga whai le nganga. Ele tuspa ia. A e kalo la. E a mai le nganga pa ia te oe. E leo so poko mo so waka mai. Ai ngālanga e mga kua o le mea lea mai le nganga pa ia te oe. Ia le upo le tua. Whamanatu atu le nganga pa ia te oe le upo le tua. Amene. O le fia fianga o le nganga pa ia. I le tangata e study le upo le tua. O a fia le nganga pa ia. Pea e to anga feitau lau tus pa ia. Ia ngai kakalo. Awa foi la le ke kalo fa pelangang pa ia. So le leia la pangale so. A mai le ngang pa ia te oe le up. A mai le ngang pa ia te oe le up. Ameli. Study the scripture. E to anga feitau le upo le tua. A wolem feitau, a wolem feitau se pus pa ia. Ia. Anai ma fai tau telefoni. O le tele lau telefoni. Lau e ele upo le atua. Amen. Amen. Kau de pisa mai li. Avel telefoni na e foi na. E trade in na male kuspa ia. Ele ma fai. Ia fai kau lar kuspa ia ngai le telefoni. Amen. O le tau o le melea. Ia e su ele upo le atua. Ia e fai tau le upo le atua. E feso soani. I logo langa. Tolu,
Praying in the Spirit is about pray with persistence. O le mea le lenga sa mala e amo sa nafi. Mea leo le wha au. O soa ka vale ka. Wai ngau sa ku ka vale ka kalo mai sau oi. E ka ngu mai I lai kei loa lai ke kalo. Amen. So se kaimi e wha au ane talo. E ke le wha because kaimi e te talo ai. Amen. E le wha pea aso longa le leile aso ma le aso ai le adu le tua. Se I vanga ngā ua la vela uta vale. So ka e kakalo lola I le tua. No. E ke vala au I le tua I le taimi. I le taimi. Ma le taimi. O te mla fo I ai loa. Nga o wha longo. E iei taimi te vai vai ai. O permitting a tātou I e whai I tai au. Te ilo e le ai a se su tātou. E le ala I whai au. Ka le la wā. Sau fo I o kālu le uli ka kwhenga ruenga. Ai o te mla o I e loa le melea. O le ngā ioia le nganga pa ia. E le tai ona vai vai. E wha manatu I ate oi. Ia wha awau na e te talo. Le nganga pa ia mwhai ona wha awau pea. Whai pea. Whai pea. Whai le tai ao. Whai le auli. Whai le fiafi. Le ale taimi te ai. Lua taimi te ai. Whai taimi nā. Tolu taimi te ai. Whai taimi nā. Lima taimi tau te ai. Whai taimi umana. Amele. E whai pea. E whai pea. Ai le wha pea nā le mea ai tai ao. Ma le auli ma le fiafi. Ia e ka kope anga iau mea I vai ainga fo I te le iloa. Whawhitai le atua. Amele. O le nganga pa ia. E le uma. Praying in the Spirit. Pero no whai atu fo le. I e alu. I le neipo. I e iloa. O le nganga pa ia. E wheso soani I ate oi. I taimi te talo ai. E umalau talo. Ai le umale nganga pa ia. Amen. Whai kakanga tilo so. Ia. E umalau talo. Ai le kai tai nga umale nganga pa ia. Amen. E le fiu le nganga pa ia. O le nganga pa ia na te wha manatu. Wha malosi. Wha ailoa. Wha tonu. Ia I tātou I taimi tātou te talo ai. When we pray, we must pray in the Spirit. Le simbainga tā ua le mena. Be conscious of access. Ai kakalo e kakawanga e malama halu lumo le atua I lau tatalo. Ke maala I e iloa. O le tāua I le melea. O le nganga pa ia ngā ke whai loa hatu I ate oi. Lo tātou wala I le atua. O le tātou wala I le atua. O Iesu Kiriso. The Holy Spirit will remind us. O le access o tātou I le atua. Is through Jesus Christ. Ia I loa la le tāua o le mele. A e malamalama la, e kakaunga e malamalama. I le fesolsoani atu le nganga pa ia, o lo walu iluma o le atua. Amene. Kako ke ole whatatau e ala ia Iesu Kiriso. A o laina I talo. Ai wa umona e alu iluma o le atua. Anga e ilo lea.
O lai whaafafonga I le atua lau te talo. By the Holy Spirit. E te loa o le mela na mai e Iesu, pena whatala Iesu o te alu, ai awina mai lo nganga pa ia. Because when we pray, we must pray in the Spirit. A tatu te talo la, e te tawan te tatu te talo, ile nganga pa ia, e feso soani, matai tai tatou, e tusa malifina ngalo le atua. Amene. O lea la tala noa tus pa ia, ile whanau le atua. O te mela ola I eiloa, o le ala o tātou I luma o le atua, o Iesu Keriso. O le sosani la e whailoa I ate oe, o Iesu Keriso lo tātou wala I luma o le atua, it's the Holy Spirit. E whaamalamlama whailoa I ate oe, o lo tātou wala I le atua, o Iesu Keriso. And I believe, o le whiau, po le upu lea, te talo I le nganga, e whaatatau le lei, e whaatatau I ate oe, le atalii, ma le hawhawhine o le atua. Aisea, langa wa iei le nganga pa ia I ate oe. O taitai oe le nganga o le atua. Ai wa silisili ai, o oe, o le atalii, ma le hawhawhine o le atua. Amene. A whapea la, e le ia Iesu te tono lo loto. E te le italia ina Iesu. O te tonu la, e whengtana I malamalama li melea. O lo te talo I le nganga. Amene. A wao le nganga pa ia, na tāpena ina e Keriso. Mo le tangata, ua whaola ina, po o lana whanau. Amene. Alula Iesu e whamai, o te awi nātu lo ua nganga e wheso swani I ate utou. Friends, uso mo tu whawhine. Au nā le atua, tātou e kalesia. O le iaio Iesu Keriso I ate oe. Wa vea oe, mātalii, mā whawhine o le atua. Wa e te tono le ainga o le atua. Wa ta ua tātou ar whanau o le atua. Ia tātou te talo I le nganga. Amele. A whaila oe o le atalii, ma le awhawhine o le atua. 100%. I guarantee to you, the Holy Spirit is with you in your prayers. E sau ne whiawhia oe le atalii ma le awhawhine o le atua. Ai te talo, o lo iai le nganga pa ia, I lau te talo. Ai te talo, ia e whaalangolango I le nganga pa ia. Ai te talo, ia e ustai I le mea mai le nganga pa ia I ate oe. O lo sa ili mai le atua, I le tangata, e te talo man wha maoni, e ala I so sani le nganga pa ia. Let's all stand. Le atua, Paftai Leaupepe. Le lava seisio I mātou I la loifo fale lei. E te leo silfia o mātou loto. A oa mai mātou e tusa maua fionga. Whaatonu, e whaapoto, e whaato toi nei mātou. Paftai le tua I Leaupepe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Elim fenta to walk ale demonstrating ale praying in tongues. So I'm going to ask all the pastors to come and stand.
And your wives, come and stand here. Atone lau whinga luenga. Te whamanatua tia te oe. Te tauna papatiso mo oe lea nganga pa i o lea tua. Ta e mala malama le nga ngana lea. I cannot pray in the spirit unless I was baptized. So the first part of praying in the spirit is baptism in the Holy Spirit. Waile mafayona e te talo le ngana lea. Pe afa pe le papati so oile nganga. Wai tele malama po a upu e fai. Because all praying in the spirit is praying in a tongue. Ole papati songa la le nganga pa ia ole interest now tato le praying in tongues. And it's a very powerful prayer. When you pray in tongues, especially when you don't know what's before you. Lava tusva tete ingole bele. But malanga nalu intia. The plane came to land. But to follow to find maile. The capitaine. Ole bad weather. And the next thing we found for us, I knew that we were going to crash. No inano loai eleai sisi awala mala malama ile atu ele melea eleai foi sisi awala ngefu walika ele ki Apollo ana le atu mala malama upu ye fa wale si le me picture powerful menge pray in tongues. When you pray in tongues, the devil does not know what you're saying, but God understands, because nga oe lava male tu ele mal malama ki Apollo nge foli channel ki Apollo le long le ti Apollo pour la lisi me fa c'est là là où voilà où Iesu ngai fa fe ngai ngai te lo la to they have already received, baptized by the Holy Spirit. So I'm going to ask them to pray in tongues while you guys are watching. This is demonstration. Go. Koramataka shiria mama maya sandara. Hoko shiria baba baba ya sondoro mataka shandara mara. Honora makaya shiria baba baba la sanda. Oh ya sandara makoshandira baba la sanda. Edera baba baba ya sandara matoko shandira baba baba la sanda. Yoda mama ya da sandara para koshia. Ya nama ya sondoro makashandira baba la sanda. Oh da mama baba la sandara para koshia da baba la sanda. Ole awa ongala tuspa ia ele mala malama lo mafau. I upuye te tau talai. Alai mala malama le nganga ole tua I upuye te tau talai. Ne nefu foi male channel ki Apollo. Alai mala malama le leile tua le mana onga le watu ono lauto tala le ngana isi. Vamole mole le kalesia ele ni mea ia fake mani mea o mea moni ya mai le tua. Vai atu le fia fini nei. A fai ele papati so o ele nganga ole tua. E fai ngatana e accessible. Ele powerful praying in tongues unless you receive the Holy Spirit. Ole time te fa ola inai. E te maua e sa waile nganga pa ole tua fio te tonu ya te oi. Ola second experience never mai tu se ngaluenga. Ba mai e fio anele nganga ole tua ilunga ya te oi. Ona tauta tala ai leo tatou le ngana ese. Ole mela lele kalesia a fai ele papati so ole nganga pe. A wote fefe. Uke popole fo ni sikangaka. Anga ele kia na tangata pe manuia oi.
oila a e loa ele I papatiso oila nganga pa yole tua susu mai luma nei e tele mana pese pese. Just come and stand here, please. If you have not received the baptism of the Holy Spirit, make your way to the front here. Sumai awete fefe fo isi tamata awete mole sawe tu mole tu mole. Just come. Oyele baptizo oile nganga pa iole tu sawe tu la mole. Just come. Awete pole fo isi tamata. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Olo no wingala le wa papatiso umatato wele nganga pa iole tu. Ole afia filande, it's a demonstration. So o mai la pitole so mai lume, so mai la titira pitole. So mai la titira. Vai ngale. Fa sangale ye o tu ole vai ngale tu mai tu. So mai le si vai ngale so mai. La ngale lao. Ole ala yo te e falling amai wa papatiso matato ole nganga pa so mai. Amen. Ya vai jato, if I am a demonstrate. Ya, la uval awati to te talo le nganga ai tilo mai le vai ngala to all. So I'm gonna count 1, 2, 3 and you pray in tongues while they are watching. 1, 2, 3, go now. Pray. Pray in tongues. Pray in tongues. I want to pray in tongues. If you claim to have been baptized by the Holy Spirit, then pray in tongues. Tonight, demonstrate daily melea. Le tato mala malamba le mele sa sa no al fi au montato. Le lo ya faftai ya so mai le si vai male pitote. So mai tato le pitote. Tato via le si vai male so mai tato. So mai le si vai. Tato te fai le nei mele fatto tua ile tua tato te le fai se si ama fo am. Tato te mana na o foi de uma tato conference. O tato mala malama ile me ole pao furi ole fe au mo tato le fe fine nei. Ya faftai. Ela la u vala awa te tau le tasi lua tolu ono to te talo le ia Leauma, praying in tongues. 1, 2, 3, go. You're telling. I'm going to 50. I'm going to give 5 fair oasis. Hallelujah. Tell it. Pray in tongues. Pray in tongues. Hallelujah, Lord. We're going to count 1, 2, 3. Or no, do the talo lo lea ile mama. 1, 2, 3. Pray. I want to fefe. Talo. Bonus. When if I fair ways in there. Karamata kashiri ya mama nasi. When you say men that if I fair oil.
live, pray, boldness. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. The talo malotato. Halu malotato. Talo matato le mama. Ora mataka shira la baba baba na sana. Ya baba na sana. Ora mama ya sana mama tosha. Ya ya sana wale moso. Ora baba baba ya sana mama. Ora makasha. Ya suya na matoya. Sana mama ya. Oya na sana. Iklo maya sana. Daya na sana mama. Ora na mata kosha.
your way. Romatakashiri Baba Yana Sandana Male. Lord Ashiri Amana Sandara Matokoshi. Pese na fo iate wasili Leauma ile alofa eoya
a shout of praise. Oh, we glorify the mighty name of Jesus. Hallelujah, Father. Church, this is one of the most powerful prayers you can actually pray. So we can confuse Satan. But God understands the words we're saying. Letasina manna talo le. Ele longa ki Apollo pula fa. Mala male tu ngenge full channel ki Apollo. So he doesn't even know what we are saying. And for that is the reason why it's so bad. Si lo li mai le tu le fi fi. Vai o ya wete fifi. Afayetele in maua le baptism nga pa ya pray and seek the baptism. The Holy Spirit is so gracious. He will give you the baptism. Father, in the mighty name of Jesus, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I pray, Father, if there's anybody here that is not baptized by your Spirit, I call upon your name. Jeremiah 33 verse 3, you said, call upon my name and I will answer and show you great and mighty things that we do not know. I call upon the name of Jesus. Have mercy on your people. Lord, I pray, Father God, that none of us shall miss out this wonderful, most powerful way to express what we want from you. If you have not received the baptism of the Holy Spirit, Daddy, I pray right now in the mighty name of Jesus, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Now, in the name of Jesus. Just open your mouth and just begin to talk. Now, in the name of Jesus. Just open your mouth and don't be scared. Don't be afraid. The Holy Spirit has already put the tongue. He has already put that tongue in you. He has already shown you. But you're just so afraid. You're so scared. Just say it now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Bless you, Father. Tele manatu ta office mele leimo la ufana. Manao e famanuia ila to tama. Ya e famanuia ila ufana le tefine. Every one of us that is here, I pray, Father God, that your awesome anointing, Father, will fill them to overflowing in the name of Jesus. Let there be glory and honor and praise. Glory and honor to Jesus. Glory and honor
Thank you for demonstrating for us tonight. Afitai ta alofa tangatelo to afitai lo to tele. If you so so ni mai demonstrate that to the talo le ile nganga ni fiafi. Ya suatu yo to la fanga. Ya ona fa mai ta tai la vai sunga fa fe ngainga. Lava mole so so ni mai. Ya ole le fa mai nel tato. Sei umala fayat se tala ia na si mai leo to au ia mana foi fa fa nete mi to wo si mai leo au to mata 1 2 3 to God be the glory forever and ever. Amen.